Timu z'amashomero ezirimu Buddo SS hamwe na Bukedea Comprehensive School nizo zikirizaayo kukora kurungi okusinga ebikopo omu mpaka z'amashomero ga Agacencwire Elite Games ezihereza ebiro bishatu zirikuhinda omu district ya Jinja. Buddo esingwire ebikopo bishatu omu mpaka ezi ebirimu eky'omuzaano gw'okubaka basketball ey'abataano hamwe n'ey'abashatu egyekuratirwe Bukedea Comprehensive School esingwire ebikopo byombiri ebya volleyball ey'aboojo hamwe n'abishiki kandi omu boojo basingire Standard High School obwo babushatu hari kamwe rero omu bishiki bateera ngora obwo babushatu hari kamwe kandi iyo timu ya Agacencwire Girls Secondary School kuruga mu district ya Zisingire ishomero ryonka rijoyekire burenge rw'izooba omu mpaka ezi batungira omudaari gw'efeeza bwa nyuma y'okukwata omwanya gwa kabiri enyuma ya kawempe abasingire ekikopo eky'omupiira gw'abishiki ogw'ebigyere omupiira ogw'akamalirizo ogw'aboojo gureesera abarorezi nyamwingi aho timu ya Jinja Comprehensive esingire timu ya Jinja SS esingire timu ya Jinja SS abatebekanisa na goli 5-4 omu kusumura za penalty bwa nyuma ya timu zombere kugwa kikazi hatino tebere mutahiwe. Ladies and gentlemen, yes,